INP Mizo channel ngai thathin tu Songate in za in ni thar Sipai kan puk le cheu September ni som ni le pahni ninga ni ania in dam tlan theu kan be se Putin advisor hluin nuclear beya London vo vele ta ton tumpo international news le politics Ukraine lam update kan ngai thla ho le don nia The Mizo in a report danin Russian President Vladimir Putin advisor hlui pakhat chuan United Kingdom khopui London chu nuclear ral thuama beya alo vawani ome a om view thomai Prime Minister Boris Johnson kha ram khatlu ber Ukraine invasion nuwa Kiev tlo masaber khania ral thuam tam tok takapea Prime Minister Liz Truss po hian Boris ang bokin Ukraine tan pui zelarin ombok Sergei Markov hi Moscow University ya International Relations Professor ni in President Advisor alo nito BBC Today program Radio 4 Sergei Markov chuan in khopui te hi bitumani don tukin jing hi mi zong zong tan ni tha ni lovania Putin chuan Western ram telaka nuclear ral thuam mana in pe thu asoi to kha Britain po hi telani ti in asoi Russia laka Britain hian in run ral na thil ati reng chuan emo Prime Minister Liz Truss hian Russia ti chiat tumna ani reng chuan London mi puite hian nuclear ral thuam hlo omzia hi an riat thar le anga yang ati Sergei Markov chuan soizelin nuclear war hi achua kani chuan a thlak taka US President Joe Biden a khosak wang ani photanga tin Boris Johnson le Liz Truss tepon mon phurve bokang ati Sergei Markov chuan Westram te chu Ukraine nenaral thuaman pe ka wangin boina azual kai ni ina pu bok hetianga Russia chanchia le chaklo le tlom anga alo om chhota hi Russian nationalist hoteril ru ana hlemaya President Putin po aram chunga athil ti dan soisel tu le du lo tu an pung zela chu wangin a chet chiat thupnan hian nuclear bomb man mai mo Sipai tamzo kau kir le a Ukraine hi asiruk la beya ne na chan le ring tu hi an om renga kan soitak ang khan Sipai tam tak ne na beye mo nuclear mo asoiri le ta ni Sky News in zia danin Sartoni Brenton UK ambassador to Russia hlui point hian asoya Ukraine run na Putin chu kutnung khir sak dewani na laya oma hetianga ti chan chu aram chung mi puite ngai dan thirin soisel le dem a hlo chowa Ukraine run na kal zela hian hetianga malak angai pha a atir lama kha chuan military advisor ten ral do mi Sipai te mang tura an ril kha aniala tuna chuan an thuron chu Westram te nuclear ral thuam le vona chuan lamin alo pom ta ni engelo thlengzel don hi kan thelova mase in beina zual zapui hi chu alo thleng chhomek ni na lang special military operation ringot lo deva indo na nasazok aom chhomek ani ati Mikhailo Podolyak Ukraine presidential advisor chuan hemi chungchang hi soin hetianga Russia in Sipai noi thum zet indo tura kaumek hi beisei le thil thar ani ranlova West ramte nuclear blackmail ani nani indo na anrua man le beisei anga an che that lo zia entir tuania Putin a chuan tul lo taka indo na ti chuak tua West ramte pu nani ati ramdang mi Russian force tel tura khem na kanan soi chun zomange Russia hian Sipai tlachham deuh nge moni ramdang mi foreigners tepo Russian military tel tura nor ani tatlat mai Moscow Mayor Sergei Sobyanin chuan September ni somni le pakhat nimin khan thu chua siamin Russia khopui Moscow chuan Sipai lak run pui nei atuma recruitment center khontumin anin buat sai tia soi Moscow Mayor Sergei Sobyanin soidanin Moscow government chuan migration center pem mun pui buat sai atuma Russian tong chuan hei hi Sakharova tiani he migration center hian ramdang mi Russia rama pem du te chu Russian military service tel turin alo som dona he thil hian na satakin
Russian Defense Ministry atan puido na ni ati ramdang mi Russia rama dan lovalut te hi na thoka te prisoner te chenin an treu maya migration center a hian Russia Sipaia antel thei dan turkong an dap sakanga Russian military service a antel chuan Russian citizenship an nei nga lang Ukraine invasion chuan thlasari akaita a Russian force te an chaw tran ta Ukraine ram mun tam taka tangin chua an nia Russian Defense Ministry chuan Sipai in dai lo na satak atok me ka ni President Putin an Sipai noi chuang lak bel turat hupe ka chua thu po kan soi to kha Russian Parliament chuan September ni somni khan dan thara siama foreigner te tan ol samzo ka Russian citizenship mu theina dan siama ni ramdang mi Russian citizenship deal tu te chu Russian army ya kum khat an tran du phot chuan ol sam takin citizenship an mu thei do na he hian Luhansk le Donetsk mi puilama ngong ane ngeyarin hei mai ba ka Russian Parliament chuan ramdang mi thil sual ti awanga man te po indo naral matonga an tel du ni ngat chuan Russian army lak lu an ni bokang United States na record danin Russia hian Ukraine indo na Sipai singriat lai maya chan to ania Putin chuan ramdang mi te hi ral do tura chhor atum ta a Wagner Group din atumani ti in CNN chuan a report Kremlin lamtang thunei tu te chuan September thatop lam hian Luhansk Donetsk Kherson le Zaporizhia lama referendum mipui du thanna lakan tuma Russia lama pakai tur nge independent country anga zel turti anti chiang to donani Luhansk People's Republic le Donetsk People's Republic te chuan September ni somni le pathum le ni somni le pasari chung hian referendum hi nei antum thuan puang Donetsk People's Republic how to pa Danish Pushilin chuan telegrama Putin a chiar ngei tur thua posa referendum kan nei huna Russia lama be hi kan titlunge yin karinga Russia rama chiar kan ni theinan arang theyang ber mala turin kangen ngala che Donbas mi puite hian kan tuar reita a kan pian na ram anga kan ngai ram ro pui tak noya turin du kan thlang theyani tina sia Russian President Dmitry Medvedev chuan referendum hi athlop thu wall out takin soya Russia ram hruai tu lo la zel turte point in thutluk na hi anti danglam theilowang ati he malak na hi ram rang abikin US lamtang te chuan an dem thu an puang ve bok Ukraine Foreign Ministry chuan ti luina manga du thlantir tum na mayani atia he mi pui du thlan na ni takalan tir tum na lemchan na hian international pom Ukraine ram ri hi ati danglam pha don lo ati bok US Pentagon chuan Donbas region referendum hi information operation thuwa indo na chikhata niya Russian military ten hun khir takan phachon mek thup bonana an thil tiani ati Russia chuan Europe hoisana tum veta European ram te chuan Russia chunga sanction khauzo ka kalpui antum leta a Russia chuan Asia le Middle East lama oil tamzok thunlu atum veta bok Ukraine invasion tiratang khan Asia le Middle East lam hian tun ma an lak lu aya tam Russian oil an la lu to rima December ninga atang hian European Union chuan Russian crude oil lak lu tamzok chu khap atum ta a Russia po oil khalna tura a boiru veta hleni India le China hi Asia rama Russian oil lalu tam berram ania nikhata Russian crude oil an lak lu zat hi barrel maktadu ni point pasari zetani Morgan Stanley in a report danin kumsang ni le som ni le pakhat ayin 54% in asang to August tlachham ringota China in Russian oil leina na suma manral hi US dollar billion riat point pathum atling to bok Vortexa Limited long kalvel dan data chui thin tu chuan Middle East le Asia rama phur tur Russian oil tam tak long an hlang kai thin ni in a reporta United Arab Emirates po in
tun ma Russian oil lak lu thin ayatam alet nga zet a import bel veta a Singapore te Malaysia Egypt le Saudi Arabia import po hi 25% zetin apung chho to bok European Union sanction awangin ram then khachuan direct taka Russian oil lak lu hi an ngam melova ram danga tanga lak chon andu don nia soeni entirnan India hian Russian oil lak lu na hi arei to a EU po ina sanction ve kher lovang Sri Lanka tan chuan direct taka lak luwa European Union sanction tor bel a chuan India ina alo leisa lo lei chon mai kha afu melani Vortexa analyst Serena Huang chuan ti hian soya Russian Western Port atanga oil thon chua za somni atanga somni le pathum hi Greece longina phur phota chume nuwa Zaoshan China lama te akal le ta thin Asia rama chuan kumchan ve masalama Russian oil tam tak lalut velo Sri Lanka Myanmar Pakistan le Indonesia te hian import tam zok an nei belarin oma Indonesian oil company Pertamina chuan Russia ador to nge ni Russian ambassador to Indonesia Lyudmila Borobieva chuan tumna a oma kanti puithlin ngei po karing ti in September thatir khan alo soito Indonesia hian Russian crude oil leya arem chan anga product siaman duani Pertamina company chuan Balongan refinery a Russian crude oil hi process an tumek tui pui chunga Russian oil an stock po hi atam tham hle Ukraine invasion tirlam khan barrel makta du ni point pakua vel hi tui pui le long chunga reng anga ngai ni September ni som pakhat khan tui pui chunga Russian oil zat hi barrel makta du nga point paruk pasari zet ani toa alapung don chawani European Union in December thlanga Russian oil boycott tum hi tunma alo ruam han sa ni in andan siam sa ken ko antum tina mayania amaro chu Russian oil thlak nan hian Europe ramten oil production an siam bel velo chuan European Union zinga hian in lungrual lo na hi ve theidona EU hi ake cheve thut palang ti te po a hlo ve thei thobok Indona chungchang kha hansoi chunjom le lokila Russia hian tactical nuclear weapons lo mangta se West ramten an changlet zowangem tactical nuclear ral thuam hi long range ballistic missile warhead mangle short range ballistic missile manga ka chhuat thei tura siam ten nia khomola te tuifin riat chunga indo longa te indo thona te man thei tura siam an ni The Federation of American Scientists ten tundin muna an soidanin Russia hian nuclear bomb warheads hi sangal zakwal somsari le pasari nayinan soya mase an man mayero an ringlem lova President Putin an US ramte vauna deng khong tak chak chuaka kati fiamin kati der hok lo chewania atia wangin ngai zam ngot chi chuni mel lovani Russia hian Ukraine rambula sipai noi khatle sing sari vel a chek tir khan kan run don lo ti in khovel ma asoya anu ni thum loka February ni somni le pali khan special military operation ti in Ukraine rama Hitler sipai ang Nazi ho thuthlung vuan tu te kan thian fai don ti in atir lut le ta thut mai sini kha chuwangin atilowang ti han ngai zam mai hi athachi adawang BBC News chuan West ram le NATO ramin nuclear ral thuaman nei dan atar lan chu hetiang hi nia NATO ram te hian sanga le zakwa le somli le pathum an neya US hian sanga le zali le somni le pariat France hian zani le somkwa UK hian zani le somni le panga an neya ni NATO member ram Turkey Germany le Italy hian US hian nuclear warhead adani khovel ram dang po in nuclear ral thuam hi an nei ve thli thlia thowa tun laya nei chak zek le nei ngei tumram chu kan soi fo Iran khania heng ram te hian an nei boka ei China hian zathum somnga Pakistan hian zal somruk le panga zet India hian zal somruk Israel hian somkwa North Korea hian somni aneni North Korea nei zat hi Federation of American Scientists te chut le an rindan mayania chiang taka soi theini lo
khati zong kha tun tumata na international news le politics lam ral thuam te ne na kanan soi thei chu ni a ngai khatu song song te in chunga kan lo me